loko ni fika lani wani ka xitulu lexi ni komberi vathori va mina ku va nyika ntirho hi ku ni ta kota ku endla swilo swinharhu swa ha ri kona swin'wana leswi a ni navele ingi naswona i nge swi lulamisiwile a hi nge tirhi ka hi chavana hi ri vanhu hi fanele hi chava ntirho lowu hi nga tholeriwa ku tirha wona hlayiseka emagondzweni va nga hi lo twanana Kempton Park kuna ngozi loko ri commissioner na Pasco Kasike loko ilanguta kuna movha ngwe exikarhi ka xipatu loko ri N3 kongome en'walungu endzhaku ka Marlboro Drive chayela vukheta kwalano Kasike N1 loko kongome dzongeni endzhaku nyana ka Olifantsfontein Road kuna ntila wa xihatla lowu nga pfaleka vana na vukheta na kwalano xo hetelela loko ri Deep Kloof movha loko pfurheni loko u ri N12 kongome evupela dyambu ekusuhi na N1 Deep Kloof interchange swin'wana swiviko ndzi nga siku ra namuntlha eka khomandlela u rhumela ka Twitter @thatqolani guy kumbe u tirhisa @Munghana traffic u tirhisa #PM traffic alala sendwa so na yen'wini a nga swi kota ku hlaya @thatqolani guy yo yi va isukendlela leyi wow It was forever. ukwila oluhle ile UK valavule tolweni wena bana baka I know imithembisini a sitshama ihlangana oluhle wasitebani serious anu Davis wa ta xikubu kona izo va lerisiva va tsava hlangana vena usandi ndaro Afrika-Dzonga imithembisini so ka sukela mutaveta va hlangana na Tebogo Magubane ka sukela na mutavela mfambisa mnono ka Munghana FM akombandela ila ku tokona hikwalo ka sukela mutava tela studio ka sukela namuntlha Mr. Magubane mala va ku ve mhlambisa ku na misukela kwini minta ava mitiva ingiseri musne swin'wana meni n'wenzi va n'wena namuntlha leswi mi ni vutisaka na hlamulo hi swi nandziha njhani ku va hala hayekela swilo swa hina hinkwaswo wa tiva hi la ku twa ku na hikwalaho ka hina namuntlha mufambisi wa minongonoko va hi vhakeli ka siku ra namuntlha amukela ka nongo ka Phaphama ka siku ra namuntlha ku endleka ka siku ra namuntlha ni ta mi bombile ku endleka yini mene gondzo leriya ro leha leri ni nga ri sungula hi siku ro sungula ra n'hweti ya Nyenyankulu hi lembe ra 2008 eka Munghana Lonene FM ri fika makumu namuntlha njhani ni ongukulu i ku ni teke xiboho xa ku ni famba la ka Munghana Lonene FM ni ya languta swin'wana ku yisa ntirho vutomi wa mina amahlweni balo mhlongola ai kutowani ani kind nyana leyo hlongola varaswa hala ndzika nyana vusiku vona okay Mr. Magubane mi ri i ti 1 ta March 2008 loko mi fika mi khoma gondzo leri mi khomisana na yena loko mi fike kambe mi tirha tani yini ni fike ni ri muhaxi wa minongonoko ya mahelo ya vhiki mbirhi nongonoko wa international top 30 na nongonoko wa tambilu yanga okay ivi ni tirhanyana ivi ni va muhumelerisi wa breakfast show ani nice ufika ungena na blackface mara kahle ni sungule ka nongonoko wa vaxumi vahaxi va kona a ku ri the Quintanizer na Maningi wa Ntamu ni we kona tin'hweti timbirhi tinharhu ivi ni ta ka Phaphama oh wow lani nga nkarhi wo leha swinene loko fika nkarhi kona a mi swi hleketa ku ri i nga za mi fika laha mi va ka mufambisi wa minongonoko loko mi fika lani wa lembe ra 2008 swa ku va mufambisi i norho lowu nga sungula kun'wana laha ka va 2011 hikuva ku humelele swimbirhi ku na ku u yingisela xiyanimoya u twa ku muhaxi kuloni a nga endli leswi we a wu navela ku endla swona ku hava leswi u nga xi endlaka ku cinca sweswo ani amthori wa yena mi le ka xiyimo xa ku ringana a ringana se ni vanhu ku loko a no va na nkateko wa ku va ni va coachara wa vahaxi kulori ivi ni swi navela ku siku rin'wanyana kumixani munhu loko tikuma a ri ka xiyimo xexo swi nga antswa swi nga cinca leswi ku ya hi mina a swi fanele swi cinciwa ku tlha ku va na siku rin'wana tatana Uvisi lava va ri mufambisi wa minongonoko hi nkarhi wa kona a va huma aka Lesedi va rhange va ya Lesedi nkarhinyana wo leha va ya pfuneta hi swin'wana siku va vuyaka loko hi va na nhlengeletano nyana mina na vona va ha cheka ku tirha njhani swi fambisa ku yini a va swi endla sweswo na vatirhi ni va hlamusela ku no ku humelele leswi ni navela leswi na leswi mara ni nga swi vuli swa ku ni lava ku va mufambisi wa minongonoko se ni hlangana na vona hi xa mundzuku wa kona a Passageni
bako endzhaku ka nhlengeletano leyi hi nga va na yona tolo wa swi tiva ku ta va wena mufambisi wa minongonoko la landzelaka wa Munghana Lonene FM na vini swi veka la mbilwini nyana ni ya swi hleketa kaya ku va norho nyana lo a wu nga tshembisi mara endzhaku ka malembe nyana ni swi vona ku i gondzo leri navelaka ku ri teka loko na ha ri ka lexi xitichi. I yini ka malembe i mangani ku fika sweswi malembe 15 i yini lexi nga mi tsakisa kumbe xi nga mi xi tsundzukaka sweswiwani ku va la ka SABC ka Munghana Lonene FM ku kongoma? Ku va ka SABC swi ku endla u tiveka, swi ku pfulela timbanti ta ku tala evuton'wini. I yin'wana ya tikhampani ta kahle swinene ku va u tirha eka yona. Loko u ri ka SABC u na leswi hi Xinghezi va nge i ti-spin-offs. A swi bohi u ti tivisa ka ku tala, swi swa wena swa olova. Ni nge swi tekele hansi sweswo swi ni ndle munhu swinene. Loko ni fika laha a no va xifanyetani xa ku va na milorho yo tala, leswi swa ku tala leswi a ni endla swilo hi ndlela leyi a ni tirhisa yona vanhu va ku tala a va nga swi twisisi. A ni ri na maendlelo ya mina ni fane nyangatsa vhele na swi tiva, mara maendlelo ya mina ya va ya kongome eka xivono xo karhi lexi mina n'winyi ni nga na xona. So n'we Mr. Wisi va vona mi ri mufambisi wa minongonoko nkarhi wolowo i 2011 se n'we a mi swi byela munhu sweswiwa? Ni byele vanharhu. Oh, okay. Ni byele vanharhu loko va ene me anduweli kona. mara khona izongwe ngwe mispanero sa radio mara no n'wi byele haxa swin'wa ku ye ni nga n'wi katsi kwala ta tlakula speaker Phaphama twana brave twa hilani vanhu va ri hile a Husheng Green Center ku nga ri Husheng ne Husheng Green Center laha wani hi laha va tirhisaka swa ku fana na mumu na swin'wanyana swa ntumbuluko ku kurisa swimilana na matsavu na mihandzu. Loko u ri nqambi twana la ku rhumela tinsimu a swa hakarata a swi lavi u ya hala na hala u rhumela tinsimu u ri lomu u nga kona. Ti rhumeli hi email eka mashilakl@sabc.co.za. Loko tinsimu ta wena ti tlangile emoyeni kombela interview eka chaukem@sabc.co.za. Munghana Lonene FM. Masiku hinkwawo u kumaka munhu a kota ku va muhumelerisi, ku va muhaxi, ku va murhangeri, ene hinkwaswo a swi endla hi ndlela ya kahle. Ya ene hinkwaswo a fika a swi endla hi ndlela ya kahle. Leswi mina ni nga mi tokotisa swona Mr. Magubane, DJ Brian a nga swi tivi swa ku ni mtsalele na hungu ra xikarhi ka munhu na munhu loko ndi tatwa ku mafamba. So me lahleka ka misava ya vuhaxi kumbe mo lahlekela SABC? No lahlekela SABC. Vuhaxi se i swin'wana swa leswi ni swi hanyaka swinene. Ni nga boxa ka vangiseri ku ni ta ya ka Tshwane University of Technology laha ni nga ta pfuneta machudeni laya navelaka ku va vahaxi na ku ya rhangela xitichi xa machudeni kwale. I ntirho lowu nga kusuhi ngopfu na mbilu ya mina ya ku pfuneta vantshwa lava va ha sungulaka ku va hi va policha a ni n'wina ni mi kuma se mi tlanyarile lava ni va kuma va ha tsakama se sweswo swi tlha swi ni nyika na xinkajana xa ku ni tikuma ni ri kaya na ndyangu wa mina. Kambe ku tika yini ka ofisi leya? Ku tika ku twisisa ku hambana ka vanhu. Kahle ku fambisa minongonoko swi tirhana na vanhu ku tlula swilo hinkwaswo. Ku olova yini? Ku olova ntirho hinkwawo na swi kota ku humelerisa, na swi kota ku ndla mpfumawulo, na swi kota se loko ku ri na gap a ni lolohi na ku siku rero ni yi pfala. Loko munhu a nga twisisi maendlelo ya swin'wana a ni lolohi ku va hi tshama hansi ni n'wi hlamusela ku leswi swi endli ndlela leyi, kambe lexi tikaka i ku hambana ka vanhu vanhu va hlupha. Vanhu va lava munhu a kota ku lehisa mbilu. Vanhu vanhu lava hi tirhaka na vona ka xiyenge xa vuhaxi va na leswi hi Xinghezi nge ti-ego. Ti-ego ta laveka ka muhaxi. Muhaxi i fanele a va na vutitshembi bya xiyimo xa le henhla ku a ta haxela vayingiseri masiku hinkwawo,
a siya timhaka ta yena na matitwelo ya yena akaya a nghena studio a ndla ntirho wa kahle se loko u fika laya i phikizana na ego leya wa n'wi vavisa i fanele i va na maendlelo ya kahle ya ku byela Brian ku hayi laya a mi fanele risimu leri mi nga ri vulavulelanga mara u nga vuli ku u domu wa yo vulavula tinsimu mama ni byeri ku ni domu siku rin'wana no bola imantwana khona imantwana khona imani wa ku hlupha ngopfu ka xipano lexi wa hlupha ngopfu mahluphelo ya vanhu ya hambana ku na van'wanyana va hlupha loko va ri na point yo karhi va lava ku byela yona mabyelelo ya vona ya ku tlhava mbilu mara loko fika kaya u ri mara xi vulavula ntiyiso ku na van'wanyana a va lavi hasa loko swilo swi nga fambi hi ndlela va ku tlhontlha ku na van'wanyana va ku miyelela u n'wi vona ku u kwatile namuntlha u nga swi twisisi ku u kwatise yini i fanele va tiva ku loyi loko a kwatile swin'wana a swi fambanga kahle ntirhweni ni fanele ni n'wi tshinelela ni n'wi vutisa ku matimu swi loyini ku na n'wani loko a kwatile ta laya ka sesidluri no va xeweta a nga va xeweta hundza a nghena ofisini straight se ni vona ku hayi ndzi ya khala se ni fanele ku tshama nahansi ni lava yini mi pfuna njhani mati lawa ku laveka munhu loyi a nga na vutivi bya njhani ku va swa ku a tshama ka xitulu lexi ni vulavula ngopfu hi mhaka office lana ni se sweswani mi ta va mi siye mani sweswani vhele a ni na meni lo thoriwa lava va nga ni thola va ta teka xiboho xexo xa ku loyi a nga ta nghena laha mani kambe ni na ku tshemba ku ntirho loyi nga wu endla na xipano xa Munghana Lonene FM munhu un'wana na un'wana a nga nghena a wisa mahlweni ndle foundation ya kahle swinene na xipano lexiwani ku laveka munhu wa ku tiva ngopfu hi swiyenge swo hambanahambana leswi hi tirhaka hi swona swi tika ngopfu ku va u rhangela swilo swo ka u nga swi tivi i byela matimu ku camera leyiwani a wu yi khomangi kahle u nga si tshama u khoma camera a vuton'wi bya se swi kahle ku va a wu nge swi tivi hinkwaswo loko ri munhu kambe u va na vutivi byo entanyana bya matirhelo ya vuhaxi ya technology ya matikhomelo ya vanhu ya tipholisi ta SABC ya swa timali ya milawu ya vatirhi na sweswiya hiku ani vatirhi va na timfanelo ku ndliwa budget laha hi tirha hi budget i tlha u kota na ku burisana na swiyenge swo hambanahambana i ta hlangana na tihosi vafundhisi van'watipolitiki van'wamabindzu vantshwa vanhu lava hinkwavo a wu vulavuli na vona hi ndlela yo fana ku na leswi va nge ti-protocol loko u hlangana na vurhangeri bya mfumo u fanele u swi tiva u swi tekela nhlokweni hi ku hi wo ntirho wa wena wa siku na siku u tirha hi vanhu ku tlula swilo hinkwaswo nanguta khona iza loko FM loyi ni nge heleli swa ku vutisa Mr. Magubane Mr. Magubane ku na minkarhi yin'wana loko hi twa swilo la moyeni moto a hi hleketela ku leswi leswiwani hambi ku nga ri ntirho wa vona wa masiku hinkwawo va nga va hoxe xandla va swi tsarile ku a swi endliwi so hi ku dyisa swilovolovo hala kun'wani i swikampfu ntse u xi ku lexi na Magubane lexi i swa ku hala ku tlola pfhano hayi Magubane yin'wani ya tinyiko leti ni nga va na tona ta vuntswaka loko ri ka xiyanimoya i bindzu ra ku hi fanele hi pfula envelope hi nga chavi ku tlhontlha miehleketo ya vayingiseri loko hi tibumabumela ku tanihi xitichi hi le ka xiyenge xini loko va hi pimanisana lavan'wana se leswiya ku ri tshamelo maxelo ku na vanhu vambirhi vanharhu lava loko se ni lava ku swi tsala kahle a ni tshunela na vona i Matt hi Quintin nkarhi wun'wani sweswinyana ka ha ku fika ku mafosi loko se ne switsarile a ni swi testa ka vona ku lexiwani xi ta va njhani na vona va hoxa xandla laha va ku ya a hi zami mara leswiya i vutumbuluxi bya lebyi kotaku nyana ngopfu i yini lexi mi nga ta ku mi humelerini ku fika ka sweswiwani tanihi mufambisi wa minongonoko ka Munghana Lonene FM lexi loko lani swi bihile kumbe hi swi bihile tanihi xipano loko ni fika laniwani ka xitulu lexi ni kombele vathori va mina ku va ni nyika ntirho hi ku ni ta kota ku endla swilo swinharhu eka swona ni nga ku hi fikelele swimbirhi i ku vuyisa vayingiseri va Munghana Lonene FM no vuyisa ku tshemba eka brand leyiwani na logo leyi ya pink eka vayingiseri ku na swin'wana hi swi tirhisaka ngopfu hi nge audience impact and revenue audience vayingiseri impact i ku va brand ya Munghana Lonene FM yi rhandeka
nakambe eka vayingiseri sweswo hi swi vona hi ku ndlandlamuka na leswi va hi amukerisaka xiswona loko hi ye ka vona leswi a na ha kayivelanyana a ni langutele ku hi nga swi lunghisa ku nga ri khale i xiyenge lexiya xa revenue hi ku loko hi sungula haleni xitichi lexiwani a xi nga endli mali a xi siya vangwa lembe na lembe kambe lembe leri nga hundza hi endle leswi va nge break even leswi vulaka ku swi le ku antsweni ka nkarhi lowu taka laha nga ta fika khoma u ta kuma hi kukurile rivala ize ngena kandiso n'wana khona izana Magubane malembe mangariseni kusukutani wa video yende one on one na Magubane leswi a swi vona hi munhu na hi n'wina nga sama vo se hi wo nkarhi wa right ku humesa sweswi loko a nga ra nilondza lembe rin'wana ku ka swi video ya kwini loko ni ta yi humesa hi nkarhi wa right hi wo nkarhi wa right 2008 hi so sweswi se hi wo nkarhi wa right se ni ta va phuphu ya rixaka a nga swa phuphu la ku endleka yini se phe munhu wa famba vuya Matiba SABC ani langwang ai holovang avani chacangi ani le ka audit ani yivang mali no famba hikuva ni lava ku na bya mina vutomi bya emahlweni ni lava ku ta swin'wanyana ku va ni kula loko vo tshuka va ku vuya ku na leswi hi lava ku swi endla ni nga tsaka ku vuyela i ndhawu ya kahle ni tirhe kahle malembe ya 15 eka company leyi ni tirhe ni tsakile swinene a ni pfuka ni tsakile ku tala ntirhweni siku rin'wana ni ti fambela hi 10 ya vusiku siku rin'wana ti tela hi 6 ya nampundzu loko na ha sungula ku tirha na Sescon va ri executive producer a ni fani nyenga la ofisini hi hlangana mall mele leswi ni xi tsundzukaka eko loko ma ha humelerisa breakfast show ai hlangana a gym ni langute muhumelerisi wa nongonoko lowu sungulaka hi awara ya nkombo a ha ri ku gymeni 6:30 le stadium mara loko 7 o'clock mi sitwa ku ya kuna munhu se u fikile studio ene kuna nongonoko lowu nga swekiwa n'wina vayingiseri lava mi nga le ku tsaleni ma-tweets ya ku lelana na kulukumba Magubane va thegeni @Magubane ni vona ku ri na ma-tweets lama va ma rhumelaka vayingiseri hala ka @Phaphama MLFM van'wanyana va rivala ku mi tega vo tala kahle a hi va thegeni loko hi ri karhi hi lelana na vona hi sweswo so a mi nge hi yingiseli vele 6 months later ku mi nga languteli ku ni mi yingisela why ani la ku loko mi vinya leswi mi a ni tshembela ka swona ni mbilu ya mina yi va na xilondo na swi twisisa mina ku ya loyi a nga ta va ri kona hi ku ya yena ku ta va ku ri swona leswi tirhaka kumbexani hi swona swo antswa se ni fanele ni nyika xipano chance ya ku dyondza maendlelo mantshwa ani na mina van'wani va ni nikile va nga tshami va ni fonela va ku twana munhu wa wena ndla xihundla xikulu a ku ri yini ku va hi kota ku ndlandlamuxa nhlayo leyi ya vayingiseri ntshemba vo tala swi va hlamarisini maybe na n'we kun'wana fika na mehe nhlamulo ya vanhu dimani ku swi le ku tirheni swin'wana leswi ni tshembelaka ka swona ngopfu eka kunguhata minongonoko i ku va na leswi va nge i identity swa ku u tiva ku xitichi xa Munghana Lonene FM xi tiva hi leswi ene xitichi xa Munghana Lonene FM xi kahle ngopfu ka leswi ivi munhu a tiyisa ka swona xin'wana lexi ni tshembelaka ka xona swinene i ku va vatirhi va tshama va tsakile vatirhi va ka Munghana Lonene FM hi vunyingi i vanghana va mina hi ku un'wana na un'wana ni na ndlela ya mina ya ku vulavula na yena a ni vulavuli na Brian ku fana na Cody hi ku a hi munhu ku na van'wanyana na swi tiva ku loyi swi ta n'wi vavisa loko no vulavula na yena hi ndlela leyi sweswo swi kahle hi ku vatirhi xiyanimoya mbilu ya xiyanimoya i vahaxi i vatirhi loko vahaxi va tsakile va haxa kahle loko a swi ya hi mina na mali i nge ni mi niki yo tala ngopfu manje a ni ya mina ya khampani a ni mi nyika leyi va nga ni pima yona hikuva haxi loko va tsakile va ku tisela vayingiseri hi ko kuma ku bonus tanihi mufambisi wa minongonoko ku xisa lexi xa phusha hi swo swihundla swa mina a ku na swin'wana swo hambana na sweswo xin'wana mina ni nga xi vulaka amoyeni mhaka swa ku loko u kombela Magubane khonaiza xin'wana ko sa ku ri a xi fambi kahle ku na xin'wana a ni twi ku ri Magubane i xenisa ku yini hosi leyi ku ri swi yi kota ku hundzulusa xiyimo lexi hi xihatla xin'wanyana xa ku copeta ka tihlo na swin'wana leswi tata kumbexani a swi khumbi
ofisi ya vona ukuya microphone lo wana utwale kahle a swi le ka ofisi ya vona ukuxitulu xi tshovekini hi sonto va ku famba teka lexiya xa ofisi nkulu famba teka xa mina hi ta swi vona entiyisweso vena i ku xitulu xi tshovekini i ku xikombiso xa kahle ku nga xi vula khona ku ri xitulu xi tshovekini va ku famba teka xa mina hi ta swi vona hi mvula nina sweswo swin'wana va ri la ka building va ri na nkwikwirimba na karhatanya a ni chavi nchumu and a ni chavi munhu ni chava ntirho wa SABC na modelela loko microphone lowu u tshovekile ku ri na munhu lowu ntirho wa wona ntirho wa yena ku nga ku lunghisa a ta wu lunghisa loko a nga swi koti ku lunghisa a ni byeli ku xivangelo nkulu lexi endla ku a nga lunghisi hi xini loko swi lava ni nghenelela loko a tsandzeka ni ta ya ka mulungu wa yena loko mulungu wa yena a tsandzeka ni ta ya ka mulungu wa yena ta za ni fika ka CEO ku va swilo swi lulamisiwa swi tele leswi loko hi fika laha a swi nga fambi hi ndlela swa ha ri kona swin'wana leswi a ni navele ingi naswona i nge swi lulamisiwile a hi nge tirhi ka hi chavana hi ri vanhu hi fanele hi chava ntirho lowu hi nga tholeriwa ku tirha wona Phaphama Afrika-Dzonga ni pfala so ndza milosa ni Tebogo Magubane mfambisi wa minongonoko eka Munghana Lonene FM eka siku leri ra nkoka hi la ku khensa wena mingiseri wa hina ku va u hi fikisela hi nga kona tani xitichi loko hi tlangela 57 wa malembe xitichi lexi xi tumbuluxiwile hi ri eka wena hi tiyimiserile ku ya emahlweni hi ku nyanyula ku dyondzisa no ku tivisa tani leswi ku nga ntirho wa hina hi ri eka vanhu hinkwavo lava yingiselaka ku twa no twisisa ririmi ra Xitsonga hi lexi hi nga xiswona hikokwalaho ka vuyingiseri bya wena eka nkarhi wa sweswi xitichi xa Munghana Lonene FM xi na vayingiseri vo tlula 1.3 million na ku va xin'wana xa switichi leswi landzeriwaka swinene eka social media hinkwaswo leswi hikokwalaho ka wena hi ta ya emahlweni hi ku korhokela hi ku tshembeka ku ya emahlweni loko hi kha hi tlangela malembe lawa Munghana Lonene FM u ta ya emahlweni a va makomba ndlela hi ku ringeta swilo leswintshwa minkarhi hinkwayo ku ringeta ku tsakisa wena ha khensa Munghana Lonene FM makomba ndlela tihlale ta khale ngopfu sweswi ni yime kwini hi le ka 1.4 million 1.4 and 12 million wow 1.4 wow yo hi la misi ya ka xitichi mi swi veke kona Mr Magubane mi nga sali hlaya mi le henhla vonya. swinene okay hi swi vonile ku mi rhumerile ka swiyenge swa mabulu hungu ra ku lelana na vayingiseri kambe ro hetelela amoyeni ka nongonoko wa Phaphama lelani live ku nga ri laha ka social media ntsena khensa swinene ka vayingiseri va Munghana Lonene FM loko va ta va va ni amukerile ni rish jayitani xa xita xi famba xo huma ePitori ku ta fika ka siku ra namuntlha laha ni hambanaka na vona ni khensa xipano xa Munghana Lonene FM lava ni nga tirha na vona malembe hi swiyenge swo hambanahambana ni khensa na vufambisi bya Munghana Lonene FM bya nkarhi wa sweswi na lowu nga hundza loko va ta va va ni tiyiserile va ni pfumelela ku va mina ni va mina i khani mamba hi Xitsonga va ri nguvu yi pfariwa yo mfethu brayaka ukhawatile mfethu vanongoitsa kudese na ukhawatile rof wayitsi mfethu wayitsi bra stel zayiya mfethu sharp Munghana Lonene FM makomba ndlela